Sengiphinde ngakubona indaba-ke ey'thintana-ke nozalo. Ngaphambi kokuqhubeka nevidiyo simbukeli bengicela laphana-ke ulike ividiyo, usubscribe uphinde uklikhe i-notification bell kuyo-ke i-channel lethu-ke i-C-News. Odume ngelika Bravo B ubedlala laphana-ke umdlalo-ke kwi-Big Brother-ke usengena ey'nkundleni zokuxhumana-ke waveza-ke noma wa-announce-a ukuthi-ke uzojoyina laphana-ke uzalo as-ke udokotela uZungu. Kanti konke lokhu kujabulise abalandeli abaningi abalandela yena laphana-ke uBravo B, umfana walaphana-ke kwaNongoma. Ngiyacabanga ngempela ukuthi-ke iy'ndaba ezinhle-ke ngampela lezi njengoba amaphupho akhe ayafezeka laphana-ke uBravo B, njengoba wayeke wakuveza ngaphambilini esaseku-Big Brother ukuthi cha isifiso sakhe ukuthi-ke abe i-actor. Kanti-ke siyabona ukuthi cha izinto zakhe zimhambela kahle. Uma ukhumbula kahle-ke uBravo B bekuyi-second season yakhe-ke ku-Big Brother kulo nyaka, kanti isizini yakhe yokuqala ayihambanga kahle njengoba wagcine edisqualifyiwe, kanti kulena uhambe wahamba wazafika laphana-ke ekugcineni. Kanti nje siyambongela, siyamhalalisela, sithembe ukuthi irole yakhe as-ke uDr Zungu izohamba kahle and uzojabulisa abalandeli abaningi. Kanti-ke ngiyazi-ke nabalandeli bakhe bazojabula-ke mabezwa lezi ndaba zokuthi-ke uBravo B uzojoyina laphana-ke uzalo.